tah sia tah. Jadi kita mau keliling-keliling. Ada apa aja? Ada tukang warung satu. Tapi kuliah lama itu deklok gede, saya tadi urut. Itu tinggal. Oh, Eta apanya? itu sudah iya. Pepes. Dikerokin. Ya teh kadaharan tupai anu tina eta lin. Film SE. Jika nama lamun mau mantan ka dieu pasti Babak genah yang tinggal nah kan alungkeun ka itu tuh. Colong-colongkeun ka ditu ka lepak. Piceun. Seresi alungkeun ka di 4 pembuangan mantan. Ciri-ciri orang yang belum move on. Jadi bagaimana pendapat Anda? Kalau mantan digulutukin di sini. Mantap. Cocok. Parapkeun kana meong ngahanap. Emang boga mantan? Buka mang. Boganya. Yang senalalan cuy. What Allah Kurang apa? mantan gue. Terus kan. Gua gelutukin. Naon? Buat lo mantan gue. Era deh kak. Teruskeun. Ngomong Lemah. Ternyata dia masih cinta. salahna si Jawa berteman gini jeung manehna. Dia masih cinta. Ciri-ciri jelema nu can move on teh nu kieu tah. Teh eta gagal move on. Teu nanaon sih. Ngeunah naon. Tapi nanaonan. Pan ieu I am strong gagal move on. Ciri-ciri. Teka tempo mang. Ah, jadi kan Man. kuliner. Tempe emang. Budi rasanya. Keberani teh, Bu? Lo kabeh, Mang? Tong kabeh sarakah hirup teh. Mana napudunan? Genep pe 2 ewang heula. Hah? Nu yang salapan. Anjir, hukum mana? Bayar sia. Gampang bayar lah. Bu yang sama lah, Bu. Itu Bu salapan. Itu mang dek pan bisi sia korupsi, kedar maji. Pan dek kamu saji. Terus apa tuh? Layanana sing hadat. Si eta ulur. Shooting si eta. Lagi apa, Mang? Endorse eta. Endorse, sponsor. Ini fotografer kita. Ya background pan. Ngeus Jawa. Ini model. Model. Behind the scene itu, behind the scene ya. Wih, mantap. Asli ngeblur. Apa mau? Mendoan. Apa ini? Mendoan. Mendoan garing teh kita makan dulu. Sangguan we, tanda-tanda tengah poe. Ih, di tempat nu kieu mah da ngeunah segala bagus. Ya, keken genah keneh kurang-kurang, ha. Udah sehari. Fotografer kita. Galau. Cie dia. Lihatlah, ini wajah. Pikiran Nikon piratawan teuna. Tungkul banget merenya. Banget nanti lepan. Asli. Ayo, jadi kemana? Hah? Jauh-jauh teuing set teh. Itu jangan. Tuh di situ, Mang. Pas lempang kalau beureum. Oh jadi dia benar. Tuh dia kudu. Bari ngomong atuh kumaha? Ih.
Sedang apa, Mang? Sedang nyadap. Nyadap. Lagi nyadap pecah pinus. Tiluhur arek oga alus mah. Ini nyari deket. Tiluhur ti dieu ka dieu keun numpangna. Tah ya sabari ngagoler ya sedia tah. Nya ieu background tah. Fotona kurang tiluhur. Kemari Tah teh? tidinya. Awas atuh pandit bari ngagoler. Ngagoler Nang karak set teh. Aduh, aing mah disik. Cek belah dieuan seutik tah. Malikna tong kitu tuh. Wedan, mantap manehna euy. Behind the scene. Ditincak gue banget. Aduh, jangan ya. Ararat ya euy. Fotografer korban. Ini dia korban mutilasi. TKP. TKP. Gilingan hirup. Iya mah lain mah nanda cahaya. Jadi suasananya cukup lumayan. Ya tuh Jung. Video di tiluhur. Kurang, hah? Terus eksana udah lompatna? Hah? Berarti ya tiluhan. Banyak tiluan dulu lompat. Mari pulang. Wah, ieu buah malapetaka ya. Buah malapetaka. Iya lain. Oh, lihat cahaya di sana. Nah, ini Iya buat malakaman. Hakan kusia. Iya masih gitu. Kalau udah ke pertigaan. Pandan cai. Dia ke sekolah SD. Iya tuh. Set. Lari. Woi, Anjir. lari dari kenyataan kau. Lari dari kenyataan. Edan. Wah. Gorengan pinuh deh itu. Hah? Ini aja gini baterai. Ah iya. Kurang balik. Bayar tuh. Duit di mana? Panti mana nih duitnya tadi? Oh, oke. Bayar ke? Yang saya. Ke sana atasnya. Buang sampah pada tempatnya. Dan can beak. Beakeun lah. Oke lah. Kepanakeun wah luntahna. Cintai alam. Kalau- ada sampah mah dahar kumaha yang luntahna. Bawa kan anak pun. Mana iya? Tuh kan tadi. Tadi dinya nawada. Paling kaget kumaha. Kalau nggak bisa buang sampah pada tempatnya, Buanglah makan sama mantan. makan sama bungkusnya. Kieu. Ya, itu lebih baik. Wah bahaya ya. Loba nu asup kana video ya. Eta barudak. Eta barudak. Nanaonan. Tuna naon tuh. Itu nanaon. Tuna naonan. Sia kanyahoan mana ini dia. Sabar motor ka dieu? 3. Anjir hiji 2 3. Wah, cabe-cabean ieu. Semotor 3-an ya. Bawa mati. Wah, murah ge tadi handap aing nyawa mung. Nyaho ku aing tadi murah ge handap. Iya, ada meja. Duit mah. Udah dipurakeun anak. Ya tuh bawa. Udah ngebom tadi.
Aduh. Nuki mah buruk menang di pican oke. Oke. Sekarang kita jalan mabal ke mana ya? Tadi tuh. Mana lah orang ngaprak. Kita on the way OTW. Biarkan mereka tiheula. Buru atuh. Yang tinggalan tuh. Ting. Pendek ya. Gokil. Wih. Wah, asik, Wih. Perwis dia. Oh, si perwis, wih. Agun. Baik. Downhill, euy. Wah. Udah. Ah, goreng. Agoy.
mana ayah jalan pasti aja keluar. Pasti malu muter terus kan. Ayo, 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 jalan, jalan. Nanti kalau unan deh kan. Aduh, itu baradag. Kalem, oi, baradag. Tinggi. Katunnya oh. Boy. Kita tersasar teman-teman. Aduh. Oh, siap. Kita nyasar saudara-saudara. Oh, Karena kan jokinya kurang paham jalan. Nyasar ya, Mas. Balik deh. Kita Hah? pulang lagi. Balik deh. kayak itu. Oh, sinyal. Bensin aya anu ya? Hah? Balik deh. Bahar apa tuh bahar? Geus nyukruk nyasar deh. Bawa jalan tadi deh kah? Itu jalan tadi ke hanapnya. Buat di luhur itu tuh.
Ui, wah, nanti. Ya, Imam dah harap, oi. Oh. Wah, daerah Imam. Wah, ada kawayan. Pintu nak. Oh, itu itu. Ternyata juga nama jalan diharap. Tuh, saya, oi. Kita nih. Upami ka jalan raya teh kapal di mana? Mun. Tadi lurus. Oh, mun. Aturan, Pak. Pedalaman Jambak Kulon.